abareba Apex Television no murundo gundi nabakira program nyamurungi program ubutagaya mirimo hano ya Apex Television the Celebrity TV watakaye bakuzamu kutugwitu gwa YouTube okasubscribinga okalikinga okasharinga post zitu itonka Apex Television naho kubotari ntuba turiho kwisyaho amahure amasya n'amakuru agakugenda omucanga cyawe so erizo bandi yo mwanya gunaenda kuretero ndizo mushiki atabasize kugaya mirimo naza kuba natugambera business yene etambureta na chikorata ayihire mu kiningashi abagaye mirimo nabahereza bahabuziki nyabo nakwakira mu program nashyo nyabo ndamuse abakutureba Apex Television abakutureba Apex Television nabakura amazina gamba kweto manyeta Magara Ronah. Magara Ronah no kora mu rumochi ni ndukobu ebitambara hamwe na doormats like nizbija bitakubebyo no tandikira hini ndo ngambere process yo nako kutandika bija bihenderera nkahi ubuguza bahi ni nkoso akabaho nintahe musumari nko kuburebaha so nzingawe huzi emirundi je nkubanye no kuzingaho so kinkweza aho stage je nkwika onke stage yo kureba like nindeba stages nyingi akakanuka kosa cyaka nakanka hako nako obutambaro buce akako no butambaro buce kandi cyo cyango cyo kikuragamo cyango cyemeza abakinoteka emusumari nintahe musumari kugira ngo ekitambara cyanje kinywere ndige mu nekitambara kinkwenda like kokweza kutaha emusumari oyijobyi yahota kugira ngo kigende kiri ekitambara kinkweza kubukoma ni mshara obo hinkuba nkomire mshara mbona kuchihamuje like wachihamu wachiteka meza then bija bachigura bata tena kuchinga waheza kuchiyamo wachiha misumari wachishara wachiteka hantu oijo kiguza ba ninchuguza ba customer nimbikora according to orders nimbikora shango omuntu aine order nainde obutambari 12 ingo mwe mukaga nikiregira bwakwenda so uri bwakwija bwakwenda no binko muhereza no binko mukora ase kitambare cyangwa no kiguza nka sente zinga byona ebyo according nyoni nkora so manager no kuba in charge of that nyoni nkora ibindi mkwasa manager bise mbona manager wana kushashura according to kuwa kora mwento basa kurebaho manager ariho manager abareba Apex Television ninzira omushiki wanje mwamuhura no mushiki murunje munonga wetabasize kugayemerimo azati ejo stage yo kugayemerimo nimbasa kubankoze renta njurigireho gambiraho bugambo buke ari abagayemerimo nani abakorera Apex TV nani mbashaho abariyo ko batakagayemerimo abo kuba wanomanye woyine kintu cyo kumanya umukono cyo kwesa umukono tokarara kwe nubwo kuba inakantu kachoko kumanya leka kuita future yawe chikoze sereka kugaya bana cyako bachikwingana kita otakachigayo kugira ngo nikice no dishintu cyo na bukintu bana abakutana kabine kintu cyango kugira ngo batandika bine kintu cyango omukantu kache omwe noho kwihanana noho kwiham skills zona ukashanga wakorakorana so nani advising abariyo kwa Apex abakugaye mirimo so it's better you start mwije kora bine ko benumanya kahakona obaniki otakanja kugira ngo you slay queen obabiha biki nani nyenda kwega no nyegesa zankasakaza ni kwegesa according no banzo warabo manager nora ramsi abantu bawe na ramsiaho manager wanje brother wanje Chaba Rogers na ramsiaho mwana wanje my sister Florence
naramusyaho n'abanyabuzaye n'abanwani bona bakunde ba Apex TV, naramusyaho mama wanje na Modu Betty, naramusyaho na dadu wanje Magara Justus, naramusyaho na ba sisters banje Margarita, Magalis, my daughter na Modu Michelle, my sons Amanya the son, even Alonda Darling. Atwereka aho zimwe ya products zimukora. Icyeki nicyo kitambara cy'ameza kandi cyo busituru cyo kiringaye icyo kasituru nako. Abareva Apex Television ninjira products mwazireba ni products nunze munonga wano enda door mats ninga shino enda obutambara bwa ameza obwo busituru bura available hanuya akogo mushi tuwa tugamberaho kora ninkora ha Nam building opposite Easyview at a garage street in room number 5. Omushange aha Nam building tugambere namba zawe zisumu. Namba zanje z'esimu Airtel 070 29 38 51 2, MTN 078 96 91 031. Chachiro chirunzi munonga kutaya isogo mwishiki no mwishiki murunzi munonga wetabasize kugayemermo konka ahitu gambira naza kuzaho kace omurango bwabakama banje ningaruka kandi na manager na waru kutushoborera akasiona kahindu business yaye gifunire mweta ningashi we nachikora atabaida wo keepinga this business eri kugenda misho watakaye baba Sherry Red Wine bakora wine nunzi mnonga wine eri kunyiba bakuru bonka. It is not sold to those people under the age of 18. Ni wine nunzi mnonga tekureta hangover. Then aba Elgon Films nibajangu noenda kushutinga omukoro gwa ogwembaga okwanjura okugitwa okuhinjira narishiza birthdays okubatiza ebe byona no bishanga Elgon Films nabakugu omukushutinga videos. Then bo aba Elgon Studios nibakugirangu noenda ku recording ebyo shongoro noenda kwega kutere nanga noenda kwega kutera gita engoma noenda kwega music production bashange aha Rock Complex room number 15 and 16 bakwise hobe hereza katuze ho mburango.